Rodomatia, Matai Mangai, Samai Tangai, Sazawo, Kakrake, Poito Naragai, Samai Tangai, Sazawo, Angbarot, Alambak ni Bisingte, Kazak, Kerongno, Poito, Kubuite, Krok Bombay, Sazawo, Ang Barot ni Pan Kaplai, Te Talai Mungno, Kapang Kulasa Kalai, Kalai Hori, Tongnai, Anabogzak, Atok Pang, Tipra Samolok, by Tang Naikolzak, Hankor, Koksap Nogni, Saripang Adam Okra, Ni Samongno, Bebak, Ni Pagai Keboni, Buka, Koyawi, Eba, Kirima, Kuri, Kalai, Eba, Baksano, Sajakma, Te, Baksano, Sajagya, Kalayawi, Eba Kebono, Korok, Sabai, Gadalui, Eba, Hujagui, Samongno, Tanglak, Hankor Koksa Nogni, Jaripang Adong Okra, Angui, Kerong me Bisingti, Anos Hamang Yapar Jagmani, Eba, Ang Saiman Make, As Hamangno, Tangpro, Kebo Bai, Dadak Sidak, Eba, Kok, Rekewi, Sajak Glad. Thank you. Suhel de Burma, Kaitoni Mungi, Sumai Tangi Shazao, Kakrake, Poitunargui, Sumai Tangi Shazao, Ang Barot Elembag ni Bishinti, Kazak Kerno, Poitu Kubuiti, Korok Bumi Shazao, Ang Barot ni Fan Kuplai, Te Kathalai Muno, Kapang Kulasa Klai, Hori Tongnai, Anabogzak, Achugrem, Tripura, Tiprasa, Baithang, Naikolzak, Hankor Koksab Nogni, Charifang Adong Okra, Charifang Adong ni Shamungno, Bebak ni Bagui, Keboni Buka Koyawi, Eba Kirima Kri Klai, Eba Baksana Sajak Mate, Baksana Saje Klayawi, Eba Kebono, Koroksha by Gudale, Eba Hujagui, Shamungno Tangla, Hankor Kokchap Nogni Charifang, Adong Okra Eba, Charifang Adong Ngui, Kerongni Bishti, Anos Hamung Yafar Jagmani, Eba Ang Saiman Ki As Hamungno, Tangpur Kebo Bai, Dadak Sidak Eba Kok, Rekawi Shaglak, Hambai. Yang Tabu. I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you.
Kusam, Rajas Tripura, Kaitone Mungai Smaitangai Sajao, Hakarake Poitonarugai, Smaitangai Sajao, Ang Barot Elem Bagni Bisintoi, Kazak Kerong, No Poito Kuboi Te, Horok Bomai Sajao, Ang Barot Me, Pangkorplai, Te Katalai Mungno, Kapang Kulasa Klayoi, Horoi Tongnai. Ano Bokjak Asokrem Tripura Tiprasa Mulok Baithang Naikoljak Hangkor Kokjak Nokni Sarifang Adongni Samungno Bebakni Bagoi Keboni Bukha Koyaoi Eba Kirima Koroi Khlai Eba Baksano Chajakma Te Baksano Chajaya Khlayaoi Eba Kebono Korok Sabai Gedalai Eba Wijagoi Samungno Tangla Hangkor Kokjak Nokni Eba Sarifang Adong Ongoi Kerongni Bisintoi Ano Samung Yafarjak Mani Eba Ang Saiman Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sijak Eba Kok Rekoi Saglak Lain ke hambai. Kalau Ang Machang Unimal Deporma Kaitorni Mungri Samaitangi Sajao Khakrakhe Puitonaragi Samaitangi Sajao Ang Bharat Elembagni Bisingte Khajak Kerongno Puitu Kubuite Khorok Bomai Sajao Ang Bharatni Phankaplaite Gathalai Mungno Khapang Kholasa Khlai Horoi Tongnai Ano Bokjak Achugrem Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikoljak Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adungni Samungno Bebagni Bagi Kebuni Bekha Koyahui Eba Kirima Gerei Khlai Eba Baksano Chajakma Te Baksano Chajakya Khlai Eba Kebono Khorok Sabai Gedalai Eba Huijagi Samungno Tangla Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adong Ngai Kerongni Bisingte Ano Samung Yafarjakmani Eba Ang Saimanke A Samungno Tangpuruk Kebobai Dadak Sidak Eba Kok Rekehui Saglak Ambai TV night tunai khajan takute bukuk suno lamsako ang Kishore o jara sing noi auditorium mangka tabu jara ni taklai ni je ketal chairman TTADC ni chairman borom ganangsar Jagadish Debromano sarno puilano Khumpui TV ni facing te khaka hamtai hamjang mongya pore chairman angmani bagine angbo nongni media ni bisingte hasteni ADC amteni tiprasa ta jotto ADC amteni bororokno hambaya faru sar gangkai singnamochon lukurokno je মানে বুস হামুংনে বিসিংতৈ নে যে কতাল যে সরকার খাজাকমানি কতাল বুস হামুংনো সেকাং ইয়াগ্রনাইছে রমদি আন্ত চেয়ারম্যান ইলেকশন চেয়ারম্যান নি সামুংখা লেজিসলেটিভ সাইড তিনি কতাল কাই সিএম ইএম র সময় টাংলাকা বরংকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশনও দङ হাইপনো লেজিসলেটিভ বাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ अब kaham kai democracy wati jeng officially borok by sitting together khaimi apano abo communication ne bisingti kaham kai je borok expectation khaimani abono fulfill khanya ne begai jeng cha chaw lai nai engke sar je
যে কক তাবু সিংনামো চমাকে তাবু নি যে অ কতাল যারা যারা ওংনাই বরক তো বেশিরভাগ নো কতাল কুকনো নং তো আগিবো ওংজা খাঙ্কাকে নং তো এডিসি সম্বন্ধে কুলু কাহামকে সাইমন ওখানে বরক নো বাহাইকে খালাইনে খালাইয়া আবুকে নং টেকেল জনাই আং অবশ্যই চেয়ারম্যান এডিসি হিসাবে কোনো জায়গাও চিনি কতাল ইলেক্টেড সিএম রক এক্সিকিউটিভ মেম্বার রক সুবাসু সানকাকাই অবশ্যই আঙা নিজে সীমানিতেই যে মানসাক বঙ্গ সুবাসু রুনাই যাতে ত্রিপুরা হাসে নিমো এডিসি তাবো বর্তমান এক্সিকিউটিভ কমিটি কাহামকাই সামং তাংমানাতে আং চাইতক নেই স্যার তাবো যারা যে এমডিসি রক সময় তাঙ্গে বরং সময় তাঙ্গে বাগিকে নং বরং আপিল খালাইনাय না গুবুন ফাইচিं दै খালাইजों না অবনত जों অবশ্যই চিনি যে লামা দङनि যে লাইন দङनि म लाइननि बिसिंते चिनि जे तबुक ताई कमिनि इलेक्टेड एमडिसि रक समय तांगेखौ बरं समय तुगनानै अबसिनि लेजिस्लेटिभनि बिसिङाव क्लायो जों अबन चाइटक लायनो बेले बेले केन हामाय सर Khumpui TV nai tongnai khazan ta khoktai bukhuk sungno lamsakwa ang kisyo taw noi auditor amo malai pheka ketal executive member puila no darano Khumpui TV ni phasing te khaka hamtai hamjam mungya faru hambai puila to MDC ingkha khatong thoka tabo executive ngane bahima dong samung kabangma boskango bubagra chungno samung bagnai dophano je kogri phaimani chung kogno chung ma supungnai chini greater Tripura land by chung compromise khaya yagulo greater Tripura land samnai chini choba changi tongmani bisingo Tripura sarone bagi je hamgreni samung khlaitai kabangma samung khlaitai a samung rokno je doptor jono tabok tini maharaja jono ba chini boram ganang CM jono ya pharnai a samungno fulfill khainani bagi chung थुयासायन सामं तांनाय हिनि जों जत ताबक एक्जिक्यूटिव मेम्बर अफ हाइकेन समाय तांलायजाक जों दिनैनि बिसिङाव आचकलायनाय बाहायके जों सामं चेंलायनाय नों बु पद मानान हनै खा आबो ताबो फनो जों बागलायाखौ आबो महाराजानि कनसेन्ट बाय ताइसिनि चिफ एक्जिक्यूटिभ मेम्बर बरकनि कनसेन्ट जों सारिक आचकलाय जे दप्तरनि जन रिथन आबोन जों काहामके फुलफिल खायनान बगै जों चाइतकलायनाय इनके जे लुकरंनो सामने आबो तो खलायनाय न आबो न कारायनाय ते गुबुन जे तामो खलायनाय वानसु जेते के तिप्रासानि लुका हामक्राइन बागि जे रों सानातांगा ताबुंनि जे जराव रों आबो तो एडिसि आमसे बेलाय न क्लुक जाखनै मान नों तो कामगन सायमान आबो तिसानो बागि ताम खलाय सामं गोबांमा रों सिमिया गोबांमा सामं आबो जों गोबांमा पेज बाय फ्रेम खायजाका गोबांमा जों आबो वार्कआउट खायजागै दङ आबो एकर्डिंगलि कायसानि पर कायसा बेबागनो सामं रमजागनाय ताबो तिप्रा सारने यागसि पावर एडिशनल नायकलनानि तिप्रा सार बे कक सालायनि सिनि पावर न जों सामं थांनाय हास्ते हाफां जे 42 टा दप्तर हना माने आबो केन्द्र ताबो जों ताबो चाइतकनाय दाक्ति जनाबा हेन्डओभार खायनानि बागै दाक्ति हेन्डओभार खायनानि बागै ते 125 एमेन्डमेन्ट बिल रंनो दाक्ति कार्यकर खायनानि बागै जों दिल्लीयाव बुखानांति साना बेले केन हामबाय हाय बेले केन थैंक Khumpui TV nai tongnai khazan takukte bukhuk suno lamsago ang kishur tabuk sing noi auditor amo tini jara ketal executive member samai tangkha aborongni bisingoi nai khoraksa tongo bukho doliriang bukhungno lamsago Khumpui TV phaisingte te khaka hamtai hamjang mungya for executive mani bagi ne ke puila no bahaima tongkha ang khaka yama tongkha aini tiprasa takoro aini bahai aini khajani फाइन जे जुनो खाथये तिप्रा मथाना खाथये बुबाग्राना हाये जुनो सुजुरिखा अपॉर्चुनिटी या फायखा तिप्रा सारन बाय सामु तानिये बन बाया मस्त के काइतनो हामबाया फायो के आइनि ताखुरावनो तिप्रा सारन हामबाया फायो के बु सामुनो पुइला याग्रनाय ने खाखलाय जों ताओ प्रेजेंट सिचुएशन मावि त जतो जनो कनसियो जिनि गाइडलाइन मुताबेक जों सामु तांनाय तावनाव आं सायाखौ मा सामु तांनाय We will follow the rules. Okay, board department of man thata khundine khakhala. Book to department maine book to maya abo chung saigo let's wait. Keep it eager. Joton saimana to saya. Ke rule tumle ke waiting
waiting always sounds tasty. Nasing ma tangki sabse kothao. Semua nasingi tong nai ngake nasingi tong nai semua kothong no ya sangna ni bagi nai ke bela kena hambai Khumpui TV ni phajing te channel ko prasar kaham to famous. bela kena hambai TV nai tong nai khazan ta khutai bukhuk chungno lam sagwa ang kishur noai auditorium mo tini ni jara je executive member ni samai tangka abram bising umor kisani bising hani mano takuk soel no executive mani bagai Khumpui TV ni phajing te bo te ani phajing te bo khaka hamtai hamsam ya faru hambai malikan engke nuna ang interview na puro sama tongo je ang to rajan kormachari che ang jiti nan bagi ya lukurok che jiti nan bagi khasik lai tongke tak lai jen jiti phemana auke lukurok da jiti nan nang dal jiti bebak lukuro jiti o tang henge jing just khoroksa jing busaka but bebak lukuro choose khlakya lukuro choose khay mane bon musung mani jiti khamane na ab lukuro jiti kha bebak lukuro ni kaplai ama engke o tak keplai mani sapno nang abo yap namu tung yapai o mane credit sapno yap all in all abu bagra engke bobagra bisin di bebak jing thanjang kha te kiseme sabje damo buskang sala jing thanjang pinai oma heklan jing buskang bo khabaksa phanbasa yak bus khlai jing jot thanjang saja keplai nai che engke keplai to englai ne thanjak keplai je election keplai o keplai ya sin do phane muktiri keplai na o keplai si যেমন চিনি bobagram চিনি মুদ্দা তুমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবার কন্টিনিউ চিনি মুভমেন্ট চলি থানাই আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিসনেস जों বিসকাঙ্গো जों যত পালখাই जों साल नुगलायनाय जत पालखे साल नुगलायनाय के ते गाइसा सोंना मुसुं मा गां के नों तो कपलाय नै तो तंथका लुखरक तंथका ताबु हाय नों एक्जिक्युटिभ गां के बाहाय माथो आगिना हाय न याबा तेसे बारजा गोबां मांखा आबो आं तेबो हावारै चाइतोगि सामखलायना आं तेबो आबोनि रेसपन्सिबिलिटि मानासिन bu pod rok bu department rok mana ne khakalai science and technology abole chini bobagram thane no yafar sidi tangai bo chini ozama chini bobagra all in all bo je rimane abona nang maniwi ang hawi ang samkhlainai bela ke hambai Khumpui TV ni phaichingte bela ke hambai age khazan ta khote bukhuk chang wangka Sohel Debrama Ramchandra Gatni candidate Tripura Mathani bo executive ni samai tanga ke nuka buni koktui bo jot credit lokorok to tai bo bagarat no ya phaka nai tung de Khumpui TV nong kubun manpuli ro phunung nai jot no ham Khumpui TV nai tung nai khazan ta khoktai bukhuk sungna lamsago ang kishor o jarwan jara tini executive katal executive ni samai tang lakha oborom bisi takugo kra borom gna Onimes Debrama khoroksa tong ke sar fuleno bahima tong executive ngine amote executive member ka mo kaisa samung bar zaman khaise omonotui tongthognan bokre kirinan bokre je khomota tong abun samung khlaine heche samung baise जों chini sini mung nai heche samung no nai nasing ma tong nai tabu ani sagabo bar jaklai abu ki PWD na education na cooperative na fishery mo department phaikai te bu clear nai okay just department fighting to samung che khalai nai ani best ability ang ranai doptor phaikai abon pore planning khai na doptor ang tam samung tam engke sir abon logi je greater Tripuraland abo buda tong greater Tripuraland to chini naharmu kintu ADC ni MDC EM rogni naharmung greater Tripuraland phano day to day administrative samung tangna bobo kaisa chini samung hai omom bo sung samung ma tang engke sir je BJP hapang borok je puila phaising je haste hapang je samani je 42 staff doptor rohna himani tabu jehetu BJP hapang edisio phaile angke borok a doptor rohno te rohai angke nor abo manan bagine tam khlai जों बरनो रिमाइंडर नै बरनो जों बंककनो मुइतु खलाइरे नै हेचे अबुं एडिसिनो क्राक खैनन बागि जा खलाइदै जों खलाइने हेचे उनके सर जे एडिसिनो जे खलाइते अब खलाइने अब तो साखांगां के जे डायरेक्ट फंड रोंने अब न बागि इनके नरंने चबा तो तंगवा अब चिनी पॉलिटिकल डिमांड अमनो तो जों याकारि मान हेचे डायरेक्ट फंडिंग ना नंगनाय दप्तर गोबां ना नंगनाय स्वतंत्रता मा तुबुनाय
morok to chini tongnai nyai singklai बेले खिन हामबाय सारनो देवसा हाइन हाय एग्जीक्यूटिव हुमानी तै हाइन हाय एमडीसी सं जामानी एग्जीक्यूटिव हुमान बागिने बेले खिन हामबाय खुम्पुइ टिभि फाइज खाबां ताखुलते बुकुकस आरो फरायदा लास्ट दिबा कन्ट्रोल 어양새 시리와 기에서 판타가 불러사 따와 기에서 만나 하는 따보만 하는 불러사 게스 다시 타그라 गेस ना गया है डा मुंशो आना करी बारते गेस ठीक प्रवास को जा ना चंगाई ने बासना नांगो ना चंपुकिं खाया नामो ताबुं थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी better size ते बेटर सर्विस बारते गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanyani bagai bisiburi. BSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono narsing tongsinai okaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe o chef rok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani ni kuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbadi phone number 8974305607 or number
Jematia, matai ni menggai semai tanggai sajawo, hak rakhe poito nargai semai tanggai sajawo, ang barat alambak ni bising tei khazak kerongno poito kubui tei kharok bomoi sajawo, ang barat ni phan keplai tei kethalai mengno, khapang khulasa khlaioi khlai horoi tongnai anabok jak achok phang tipra samolok bai thangnai koljak hangkor kokjap nokni sari phang adong okra ni samongno bebak ni pagai keboni bekha koyawai eba kirima gori khlaioi eba baksano sajakma te baksano sajagya khlayawi eba kebono khorok sabai gedalui eba hojagui samongno tanglak hangkor kokjap nokni jai phang adong okra angui kerong ni bisingti ano samong yapharjakmani eba ang saiman makhe a samongno tangpro kebo bai dadak sidak eba kok rekewi sajak glak Thank you. Suhelde Burma, Kaitoni Mungui, Sumai Tangi Shazao, Kakrakhe Poitunargui, Sumai Tangi Shazao, Ang Barot Elembag ni Bishinte, Kazak Kerno, Poitu Kubuiti, Horok Bumi Shazao, Ang Barot ni Fan Kuplai, Te Kathalai Muno. Khapang khulasa khlai hori tongnai ano bogjak achugrem Triprasa baithang naikoljak hangkor koksap nokni charifang adong okra charifang adong ni samungno bebak ni bagui keboni bukha koyawi eba kirima kri khlai eba baksana sajak mate baksana saje khlayawi eba kebono khorok sabai gedalei eba hujagui samuno tangla hangkor kokchap nokni charifang adong okra eba charifang adong ungui kerongni bisukti ano samung ya farjakmani eba ang saiman ki a samungno tangphur kebo bai dadak sidak eba kok rekawi saglak hambai yang tabuk I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill
will that I will not, directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the aforesaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Pusam Rajas Tripura Kaitone Mongoi Sumaitango Sajao Kakarake Poitonargoi Sumaitango Sajao Ang Barot Elem Bagni Bisintoi Kazak Kerong No Poito Kuboi Te Horok Bomoi Sajao Ang Barot Ne Pangkorplai Te Katalai Mung No Kapang Khulasa Klayoi Horoi Tongnai Ano Bogjak Asokrem Tripura Tiprasa Mulok Baithang Naikoljak Hangkor Kokjap Nokni Sarifang Adongni Samungno Bebakni Bagoi Kebuni Bukha Koyaoi Eba Kirima Koroi Khlai Eba Baksano Chajakma Te Baksano Chajaya Khlayaoi Eba Kebono Korok Sabai Gudalai Eba Bijagoi Samungno Tangla Hangkor Boksap Nokni Eba Sarifong Adong Ongoi Kerongni Bisintoi Ano Samung Yafarjak Mani Eba Ang Saimang Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sijak Eba Kok Rekoi Saglak Lagi hambai, kalau Ang macam Unimen Terporma Kaitorni Munggi Samaitangi Sajao Kha Krakhe Puitonaragi Samaitangi Sajao Ang Bharot Elembagni Bisingte Khajak Kerongno Puitu Kubuite Khorok Bomui Sajao Ang Bharotni Phankaplai Te Gathalai Mungno Khapang Kholasa Khlai Horoi Tongnai Ano Bogjak Achugrem Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikoljak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adungni Samungno Bebagni Bagi Kebuni Bekha Koyawi Eba Kirima Gerei Khlai Eba Baksano Chazakma Te Baksano Chazakya Khlai Eba Kebono Khorok Sabai Gadalui Eba Huijagi Samungno Tanglak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adong Ngai Kerongni Bisingte Ano Samung Yakarjakmani Eba Ang Saimanke A Samungno Tangpuruk Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekehui Saglak Hambai
TV naik tunai kajan takut teh buku suno lamsuk ang kisur o jara sing noi auditorium o mangka tabuk jara ni tak lai ni je ketal chairman TTADC ni chairman borom gunangsar Jagadish Debromano sarno puilano Khumpui TV ni facing te khaka hamtai hamjang mongya for chairman angmani bagine ang bo nongni media ni bisingte hasteni ADC amteni diprasa ta jotto ADC amteni bororokno hambaya faru sar kangkai sengnamo chon lukurokno je মানে বুস হামুংনে বিসিং তুইনে যে কতাল যে সরকার খাজাংমানি কতাল বুস হামুংনো সেকাং ইয়াগ্রনাইছে রমদি আন্ত চেয়ারম্যান ইলেকশন কা চেয়ারম্যান নে সামুংকা লেজিসলেটিভ সাইট তিনি কতাল কাই সিএম ইএম র সময় তাংলাকা বরংকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশন তঙ্গ হাইপনো লেজিসলেটিভ বাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অব কাহাম কাই ডেমোক্রেসি ওয়াটি जों अफिसियली बरक बाय सिटिं टुगेदर खायमी एफनो अब कम्युनिकेशन नि बिसिंति काहाम कै जे बरक एक्सपेक्टेशन खायमानि अबनो फुलफिल खायनानि बगै जों चाइटक लायनाय ओंके सार जे कक ताबु सोंनामो चमाके ताबु नि जे अ कताल जारा जारा ओंनाय बरक तो बिसिबाक नु कताल कुकनो नों तो आगिबो ओंजा खंखागे नों तो एडीसी सम्बन्धे कुरु काहामके साइमन ओंके बरक नो बाहायके खालायनाय खालाया आबोके नों टेकल जनाय आं अवश्य चेयरमैन एडीसी हिसाबै कोन कोन जागाव चिनि कताल इलेक्टेड सीएम रो एग्जीक्यूटिव मेंबर रो सुवासु सानकाकै अवश्य आङा निजे सिमानिते जे मानसाक बंगु सुवासु रुनाय जाते त्रिपुरा हास्ते निमो एडीसी ताबु बर्तमान एग्जीक्यूटिव कमिटी काहामकै सामुं तांगमानते आं चाइतकने सर ताबु जारा जे एमडीसी रो समाय तांगे को बरनो समाय तांगना बागे के नों बरनो आपिल खालायनाय ना गुबुन फाइसिं दैदा खालायजोंनाय ना ना अबनो तो जों अवश्यनो चिनि जे लामा तंगनि जे लाइन तंगनि मो लाइन नि बिसिंते चिनि जे तबु ताइ कमिनि इलेक्टेड एमडीसी रो समाय तांगेको बरनो समाय तुगनानि अवश्यनि लेजिस्लेटिव नि बिसिंगो क्लायो जोंबो चाइटक लायनाय बेले बेले केन हामाय छ Khumpui TV naik tunai kajan takut teh buku suno lamsuk ang kisah tahu noai auditorium malai fika ketal executive member puila no dara no Khumpui TV ni facing teh kakak hamtai hamzam mungkin apa tu hambai puila to MDC ingka katong toka tapi executive mungkin bahaya tu samung kabang ma boskango bubagra chono samung bagnai dofano je kogri phaimani chung kogno chung ma supung nai sini greater Tripura land by chung compromise khaya yagulo greater Tripura land samne chini choba changi tongmani bisingo Tripura sarone bagi je je hamkrani samung khlaitai gabang ma samung khlaitai a samung rokno je doptor jono tabok tini maharaja jono ba chini borom ganang CM jono ya pharnai a samungno fulfill khainani bagi chung थुयासायन सामुं तांनाय नि जों जत ताबक एक्जिक्यूटिव मेंबर अफ हाइकेन समाय तांलायजाक जों दिनैनि बिसिङावनो आचकलायनाय बाहायके जों सामुं चेंलायनाय नों बु पद मानान होनाय आबो ताबो फानो जों बागलायाखौ आबो महाराजानि कनसेन्ट बाय ताइसिनि चिफ एक्जिक्यूटिव मेंबर बरकनि कनसेन्ट जों सारिक आचकलाय जे दप्तरनो जनो रिटर्न आबोनो जों काहामके फुलफिल खायनायनि बागै जों चाइटकलायनाय उनके जे लुकुरंनो सामने आबो तो खलायनाय न आबोनि कारैने ते गुबुन जे तामो खलायनाय वानसु जेते के त्रिपुरा सानि लुका हामक्राइन बागि जे रों सानातांका ताबुंनि जे जराव रों आबो तो एडिसि आमसे बेलाय न क्लुक जा खनै मान नों तो कामगन साइमन आबोन ति सानो बागि ताम खलाय सामुं गोबां मा रों सिमिया गोबां मा सामुं आबो जों गोबां मा पेज बाय फ्रेम खायजाका गोबां मानसिजों आबो वार्कआउट खालामजागै दङ आबो एकर्डिंगलि कायसानि पर कायसा बेबागनो सामुं रमजागनाय ताबक त्रिपुरा सारनि यागसि पावार एडिशनल नायकलनानि त्रिपुरा सार बे कक सालायनि सिनि पावारनो जों सामुं थांनाय हास्ते हाफां जे 42 टा दप्तर हना माने आबल केन्द्र ताबु जों ताबो चाइटकनाय दाक्ति जनाबा हेन्डओभार खायनायनि बागै दाक्ति हेन्डओभार खायनायनि बागै तै 125 एमेन्डमेन्ट बिल रंनो दाक्ति कार्यफोर खायनायनि बागै जों दिल्लीयाव बुखानांतिसोना बेले बेले केन हामबाय हाय बेले बेले केन हामबाय थैंक यू
Khumpui TV nai tongnai khajan takuk te bukuk suno lamsago ang Kishur tabuk sing noi auditorium mo tini jara ketal executive member samai tangkha aborong ne bisingoi ne khoraksa tongo bukuk doliriang bukuk no lamsago Khumpui TV phasing te khaka hamtai hamja mungya for executive mani bagi ne ke puila no bahai ma tongkha ang khaka ya ma tongkha aini tiprasa takuro aini bahai aini khajani phai je juno khatoye tipra mothana khatoye bubagrana haye juno suju urika opportunity ya phaika tipra sarang ba samung tang ri bon ba ya most ke kaitona hamba ya phayo ke aini takuro no tipra sarang hamba ya phayo ke bu samung no puila yagrana ne khakhlai chung ta o present situation kmau ye ton joto jono konsio chini guideline ni mutabek chung samung tangnai tawna nang saya ko ma samung tangnai. We will follow the rules. Okay, book department of man thotok khonde ne khakhala. Book to department mai nai book to maya abo bo chung sai go let's wait. Keep it eager. Joton sai mana to saya. Ke rule tumle ke waiting always sounds tasty. Nasing ma tang sobse kothao. Da sumo nasing tang nai ga ke nasing tang nai sumo kothom no ya sang nan bagi ne ke bele ke na hambai Khumpui TV ne phajing te channel prasar kaham to famous bele ke na hambai TV nai tang nai khajan ta khutai bukuk chno lamsago ang Kishur noai auditorium mo tinini jara je executive member ni samai tang ka obram biching umor kisane bising hani mano takuk soel no executive mani bagai Khumpui TV ne phasing tibo te ani phasing tibo khaka hamtai hamjam ya faru hambai melekan engke nuna ang interview na puro sama tongo je ang to rajan kormachari che ang jitinan bagi ya lukurok che jitinan bagi khasik lai tongke taklai jen jiti phemana auke lukurok da jiti nan nang dal jiti bebak lukurok jiti o tang henge jing just khoraksa jing busaka but bebak lukurok choose khlakya to lukurok choose khamana bon musung mani jiti khamana na ab lukurok jiti kha bebak lukurok ni kaplai ama ke o tak kaplai mani sapno nang abo yap nam chung yapai o mane credit sapno yap all in all bubagra angke bubagra bisin di bebak jing thanjang kha te kiseme sabje damo bus kang sala jing thanjang pinai oma heklan jing bus kang bo khabaksa phanbasa yak bus khlai jing jot thanjang ling saja kaplai nei ingke kaplai to englai ne thanjang kaplai ji election kaplai o kaplai ya sin do phane muktiri kaplai na o kaplai sisang যেমন চিনি বোবাগ্রান চিনি মুদ্দা তুমি গ্রেটার ডিপার্টমেন্ট আবার কন্টিনিউ চিনি মুভমেন্ট চলি থানাই আর গ্রেটার ডিপার্টমেন্ট বিজনেস চিং বিসগাঙ্গো চিং যত পালখাই চিং সাল নুকলাইনাই যত পালখে সাল নুকলাইনাই কে তে গাইসা সোংনা মুসুংमा गां के नों तो कपलाय नों तो तंगथका लुकरक तंगथका ताबु हायना हाय नों एग्जीक्यूटिव गां के बाहाय माथो आगिना हायनो याबाते से बारजा गोबां मांखा आबन आं तेबो हावारै चाइतोगि सामखलायना आं तेबो आबनि रेसपॉन्सिबिलिटी मानासिन bu department rok mana ne khakalai science and technology abole chini bubagran thane no yafar siri tanga bo chini ozama chini bubagra all in all boji rimane abona ang mani oi ang nahoi ang samukhlai ne bele ke hambai Khumpui TV ni phasing te bele ke hambai age khajan ta khote bukuk chang wang ka Sohel Devrama Ramchandra Gatni candidate Tripura Mothani bo executive ni samai tanga ke nukabuni koktui bo jot credit lokorok to tai bo bagarat no ya phaka nai tung de Khumpui TV nong no kubun mangpuli ro phunung nai jot no ham Khumpui TV nai tung nai khajan ta khokte bukuk sungna lamsago ang Kishur o jarwan jara tini executive ketal executive ni samai tang lakha oborom bisi takugo kra borom gna onimes debrama khoroksa tong ke sar fuliano bahima tong executive ni amote executive member kha mo kaisa samung bar zaman khaiche omonotui tongthognan bokre kirinan bokre je khomota tong abun samung khlaine heche samung baise seng sini mung nai heche samung no nai nasing ma tong nai tabu ani sagabo bar jaklai abu ki PWD na education na cooperative na fishery mo department phaikai te bu clear nai okay jesa department fighting to samung che khalai nai ani best ability ang ranai doptor phaikai abon pore planning khai na doptor ang tam samung tam
इनके सर अब लगे जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब बुदा ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो चिनी नहर मुं किंतु एडीसी नि एमडीसी ईएम रोगनी नहर मुं ग्रेटर त्रिपुरालैंड फानो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सामुं तंगना बबो कैसे चिनी सामुं है अमम बसंग सामुं मा तंग इनके सर जे बीजेपी हाफां बरक जे पुइला फाइसेंग जे हास्ते हाफां जे सामानि जे 42 स्टाफ दफ्तर रहना हिमानि ताबो जेहेतु बीजेपी हाफां एडिसिओ फाइले आंके बर आ दफ्तर रहनो ते रहय आंके नर आबो मानन बागिने ताम खलाय जों बरनो रिमाइंडर नै बरनो जों बंककनो मुइतु खलायरे नै हेचे अबुं एडिसिनो ग्राक खैनन बागि जा जा खलायदै जों खलायने हेचे उनके सर जे एडिशनो जे खलायते अब खलायने अब तो साकांगा के जे डायरेक्ट फंड रोगने अब न बागी इनके नरंगने चबा तो तंगो अब चिनी पॉलिटिकल डिमांड अमनो तो जों याकारि मान्य हेते डायरेक्ट फंडिंग ना नंगनाय दफ्तर गोबां ना नंगनाय स्वतंत्रता मा तुबुनाय मरक तो चिनी दंनाय हेते जों खलायने बेले बेलेखिन हामबाय सरनो देवशा हाय एग्जीक्यूटिव मानि तै हाय एमडीसी सं जामानि एग्जीक्यूटिव मान बागिने बेले बेलेखिन हामबाय खुम्पुइ टिभि फाइजों 어양새 치료와 깨스 빠타가 불러사 따와 깨스 만나 하는 따보만 하는 불러사 깨스 빠시 탕란 गेस मा गेहाय दा मुंसो आनाना करै बारदे गेस थिक ब्रो सो कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरगनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकुमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisikni ni course. MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Hage tai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgons Hatio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number
Matia matai ni menggai semai tanggai sajawo khak rakhe poito naragai semai tanggai sajawo ang barot alambak ni bisingte khaja kerongno poito kubuite kharok bomoi sajawo ang barot ni phan keplai te tathalai mungno khapang khulasa khlaioi khlai horoi tongnai anabok jak achok phang tipra samolok bai thangnai koljak hangkor kokjap nokni sari phang adong okra ni samongno bebak ni pagai keboni bekha koyawai eba kirima geri khlaioi eba baksano sajakma te baksano sajagya khlaiawai eba kebono khorok sabai gedaloi eba hoijagoi samongno tanglak hangkor kokjap nokni chariphang adong okra angoi kerongni bisingti ano samang yapharjakmani eba ang saiman makhe a samongno tangpro kebo bai dadak sidak eba kok rekewi sajak glak Thank you. Suhel de Burma Kaitoni Mungui Sumai Tangi Sajao Khak Rakhe Poitunargui Sumai Tangi Sajao Ang Barot Elembag ni Bisintei Khazak Kerno Poitu Kubuiti Khorok Bumi Sajao Ang Barot ni Phan Keplai Te Kethalai Mungno Khapang Khulasa Khlai Hori Tongnai Ano Bokjak Achukrem Tripura Tiprasa Baithang Naikoljak Hangkor Koksap Nogni Charifang Adong Okra Charifang Adong ni Samungno Bebak ni Bagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kirima Kri Khlai Eba Baksana Sajak Mate Baksana Saje Khlayawi Eba Kebono Khorok Sabai Gedalei Eba Hujagai Samungno Tangla Hangkor Kokchap Nogni Charifang Adong Okra Eba Charifang Adong Ngai Kerongni Bisiti Ano Samung Yapharjakmani Eba Ang Saiman Ki As Samungno Tangpur Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekawi Shaglak Hambai Yang Tabuk I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up
the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Usam Rajas Tripura Kaitone Mogai Sumaitangai Sajao Hakarake Poitonarugai Sumaitangai Sajao Ang Barot Elem Bagni Bisingtoi Khazak Kerong No Poito Kuboi Te Horok Bomai Sajao Ang Barot Me Pangkorplai Te Kathalai Mung No Khapang Khulasa Klayoi Horoi Tongnai Ano Bogjak Asokrem Tripura Tiprasa Mulok Baithang Naikoljak Hangkor Kokjak Nokni Sarifang Adongni Samungno Bebakni Bagoi Keboni Bukha Koyaoi Eba Kirima Koroi Khlai Eba Baksano Chazama Te Baksano Chazaya Khlayaoi Eba Kebono Khorok Sabai Gudalai Eba Bijagoi Samungno Tangla Hangkor Kokjak Nokni Eba Sarifang Adong Ongoi Kerongni Bisintoi Ano Samung Yafarjak Mani Eba Ang Saimang Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sizak Eba Kok Rekoi Saglak Lain ke hambai. Korok. Ang Macang Unimen Deporma Kaitorni Mungi Samai Tangi Sajao Kha Krakhe Puitonaragri Samai Tangi Sajao Ang Bharat Elembagni Bisingte Khazak Kerongno Puitu Kubuite Khorok Bomai Sajao Ang Bharatni Phankaplai Te Kathalai Mungno Khapang Khulasa Khlai Horoi Tongnai Ano Bogjak Achugrem Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikoljak Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adungni Samungno Bebagni Bagi Kebuni Bekha Koyawi Eba Kirima Gerei Khlai Eba Baksano Chazakma Te Baksano Chazakya Khlai Eba Kebono Khorok Sabai Gadalai Eba Huijagi Samungno Tanglak Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adong Ungai Kerongni Bisingte Ano Samung Yafarjakmani Eba Ang
साइमानखे आ सामुंनो तांपुर केबो बाई दादाक सिदाक एबा कक रेकेहुई सागलाक हामबाय टिभि नाय तंनाय खाजन ताकुते बुकुसुनो लामसको आं किशोर अ जरा जों नय ऑडिटोरियम मांका ताबुक जरानि ताकलायनि जे कताल चेयरमैन टीटी एडीसी नि चेयरमैन बरम गनां सार जगदीश देब्रमन सारनो पुइलानो खुम्पुइ टिभि नि फाइसिंते खाका हामताय हामजां मंगियाफोर चेयरमैन अंमानि बागिने आंबो नंनि मीडिया नि बिसिंते हास्टेनि एडीसी आमतनि दिप्रासा ता जत एडीसी आमतनि बर रखनो हामबाया फरो सर गांके संनामो लुकुरकनो जे माने बु सामुंने बिसिंतै ने जे कताल जे सरकार खाजां माने कताल बु सामुंनो सिगां याग्रनाय छ रोमदि आंतो चेयरमैन इलेक्ट का चेयरमैन ने सामुं का लेजिस्लेटिव साइड एकतिनि कताल का सीएम ईएम रो समय तंगलाखा बरंका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दंगो हाइपनो लेजिस्लेटिव बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अब कहम kai democracy wati जों officially borok by sitting together khaimi apano abo communication ni bisingti kaham kai je borok expectation khaimani abono fulfill khajani bagai जों chatok lainai engke sar je kok tabu sunamo chamake tabu ni je ok kotal jara jara engnai borok to bisibak nu kotal kukno nung to agibo engja khangkang nung to adc somonde ku kaham ke saimon ke borok no bahake khalaine khalaya abuke nung tackle jonai ang obossoi chairman adc hisabe kono kono jagao chini kotal elected cm ro executive member ro सुवासु सानकाkai अबশ্যই आंगानि जे सिमानिते जे मानसाक बंगो सुवासु रुनाय जाते त्रिपुरा हास्टेनि मो एडीसी काबु बर्तमान एग्जीक्यूटिव कमिटी काहामकाय सामुं तंगनाते आं चाइतकने सर ताबु जारा जे एमडीसी रो समाय तांगे को बरनो समाय तांगना बागे के नों बरनो आपिल खालायनाय ना गुबुन फाइसिं दे खालायजनाय ना ना अबनो तो जों अबশ্যैनो चिनि जे लामा दंगनि जे लाइन दंगनि मो लाइननि बिसिंते चिनि जे तबुक ताइ कमिनि इलेक्टेड एमडीसी रो समय तांगेखौ बरंनो समय तुगनानि अबसिनि लेजिस्लेटिभनि बिसिङो क्लायो जोंबोन चाइटक लायनो बेले बेले केना हाबाय सर खुम्पुइ टिभि नाय तंनाय खाजान ताकुते बुकुसुनो लामसको आं किशोर ताव नय ऑडिटोरियम मालाय फेका कताल एग्जीक्यूटिव मेंबर पुइलानो दारानो खुम्पुइ टिभि नि फासिंते खाका हामताय हामजां मुंगिया फारो हामबाय हामबाय पुइला तो एमडीसी इंखा खातंग थका ताबो एग्जीक्यूटिव माने बाहायमा दं सामुं कबांमा बसकांगो बुबाग्रा चंनो सामुं बागनाय दफानो जे कगरि फाइमानि जों कगनो जों मा सुपुंनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बायजों कम्प्रोमाइज खाया यागुलो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साननै चिनि चबा चेंगि तंमानि बिसिङो त्रिपुरा सारने बागै जे जे हामग्रानि सामुं खालायथाय गोबां मा सामुं खालायथाय आ सामुं रकनो जे दप्तर जनो ताबक तिनि महाराजा जनो बा चिनि बरम गनां सीएम जनो याफारनाय आ सामुंनो फुलफिल खायनायनि बागै जों थैयासायनो सामुं तांनाय हनि जों जत ताबक एग्जीक्यूटिव मेंबर अबहायखनो समाय तांलायजाक जों तिनि बिसिङोना आचकलायनाय बाहायके जों सामुं चेंलायनाय नों बु पद मानान हनै खा आबो ताबक फानो जों बागलायाखौ आबो महाराजानि कनसेन्ट बाय ताइसिनि चिफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बरकनि कनसेन्ट जों सारिक आचकलाय जे दप्तरनो जनो रिटर्न आबोन जों काहामके फुलफिल खायनायनि बागै जों चाइतकलायनाय उनके जे लुकुरंनो सामाने आबो तो खलायनाय न आबोनि कारैनै ते गुबुन जे तामो खलायनाय वानसु जेते के त्रिपुरासानि लुका हामक्रायनि बागै जे रों सानातांगा ताबुंनि जे जराव रों अब तो एडीसी आमसे बेलाय न क्लुक जा खनै मान नों तो कामगन साइमन आबोन तिसानो बागै ताम खलाय सामुं गोबांमा रों सिमिया गोबांमा सामुं आबो जों गोबांमा पेज बाय फ्रेम खायजाका गोबांमा जों आबो वार्कआउट खायजागै दङ आबो एकर्डिंगलि कायसानि पर कायसा बेबागनो सामुं रमजागनाय ताबो त्रिपुरा सारने यागसि पावर एडिशनल नायकलनानि त्रिपुरा सार बे कक सालायनि सिनि पावर न जों सामुं थांनाय हास्ते हाफां जे 42 टा दप्तर हना माने आबो केन्द्र ताबो जों ताबो चाइतकनाय दाक्ति जनाबो हेन्डओभार खायनायनि बागै
dakti na handover khanan bagi te 125th amendment bill rong no dakti karjokor khanan bagi chung Delhi bu kharang tisana bele kana hambai hai bele kana thank Khumpui TV nai tongnai khajan takukte bukuk suno lamsago ang Kishur tabuk sing noi auditorium mo tini jara ketal executive member samai tangkha aborong ni bisingai nai khoraksa tongo buko doliriang bukung no lamsago Khumpui TV phaisingte te khaka hamtai hamja mungya for executive mani bagi ne ke puila no bahai ma tongka ang khaka ya ma tongkha aini tipra sata khoro aini bahai aini khajani phai je juno khatoye tipra mothana khatoye bubagrana haye juno suju urika opportunity ya phaika tipra sarang bai samung tani bon baya mostake kaitona hamba ya phayo ke aini takhuro no tipra sarang hamba ya phayo ke bu samung no puila yagrana ne khakhlai chung tawo present situation kmau ye ton joto jono konsio chini guideline mutabek chung samung tangnai tawona nang sayako ma samung tangnai we will follow the rules okay board department of man thata khundine khakhala book to department mainai book to maya abo chung sayako let's wait keep it eager joton saimana to saya ke rule tumle ke waiting always sounds tasty nasing ma tang sobse kothao sumo nasingi tangnai ga ke nasingi tangnai sumo kothomno ya sangna bagi ne ke bele kena hambai Khumpui TV ni phajing te channel ko projar kaham to famous bele kena hambai TV nai tangnai khajan ta khuktai bukuk suno lamsago ang Kishur noai auditorium mo tinini jara je executive member ni samai tangka obrom bising umor kisane bising hani mano takuk soel no executive mani bagai Khumpui TV ni phajing te bo te ani phajing te bo khaka hamtai hamsam ya for hambai nalikan ingke nona ang interview na puro sama tongo je ang to rajan kormachari che ang jiti nan bagi ya lukurok che jiti nan bagi khachik lai tongke taklai jen jiti phemana auke lukurok da jiti nan nang dal jiti bebak lukurok jiti o tang henge jing just khoraksa jing busaka but bebak lukurok choose khlakya to lukurok choose khamana bon musung mani jiti khamana na abluku jiti ka bebak lukun kaplai ama ke o ta kaplai mani sapno nang abo yap namu tung yapai o mani credit sapno yap all in all abu bagra bobagra bising bebak jing thanjang kha te kiseme subject damo buskang sala jing thanjang pinai homa heklan jing buskang bo khabaksa phanbasa yakbaks khlai jing jot thanjagling saja kaplai nai che ingke kaplai to englai ne thanjak kaplai je election kaplai o kaplai ya sin do phane muktiri kaplai na o kaplai si যেমন চিনি bobagram chini mudda tam greater development ab continue chini movement choli thanai a greater development business jing biskango jing jot pal khlai jing sal nok lainai jot pal khe sal nok lainai ke te kaisa sungna mu sungma gang ke nang to kaplai ngai to tong thoka lukrok tong thoka tabu hai nang executive mu gang ke bai ma to agina hai no yaba te se barja kabang mangkha abon ang tebo khawarei chai to gi sam khlai nang tebo aboni responsibility manasin bu department rok mana ne khakhalai science and technology abole chini bobagram thanen no yafar sidi tangai bo chini ozama chini bobagram all in all bo je rimane abona nang mani oi ang nahoi ang sam khlai ne bele ke hambai Khumpui TV ni phajing te bele ke hambai age khajan ta khokte bukuk chang wang ka Suhel Debrama Ramchandra Gatni candidate Tripura Mothani bo executive ni samai tanga ke no kabuni koktui bo jot credit lokorok to tai bo bagarat no ya phaka nai tung de Khumpui TV nong kubun manpuli ro phunung nai jot no ham Khumpui TV nai tung nai khajan ta khokte bukuk sungna lamsago ang Kishur o jarwan jara tini executive ketal executive ni samai tang lakha oborom bisi takugo kra borom guna Onimes Debrama khoroksa tongo ke sar puliano bahima tonga executive ni amote executive member kha mo kaisa samung barja man khaiche omonotui tongthognan bokre kirinan bokre je khomota tongo abun samung khlaine haiche samung baise jeng sini mung nai haiche samung no nai nasing ma tongnai tabu ani sagabo barja klai abu ki PWD na education na cooperative na fishery amo department phaikai te bu clear nai
angkai jasa department fighting tobo samung se khalaini ani best ability ang ranai doptor phaike abon pore planning khai na doptor ang tam samung tam angkai sir abon logi logi je greater Tipraland abo buda tong greater Tipraland to chini naharmu kintu ADC ni MDC EM rogni naharmung greater Tipraland phano day to day administrative samung tangna bobo kaisa chini samung nai omom bo sung samung ma tang angkai sir je BJP hapang borok je puila phaising je haste hapang je samani je 42 staff doptor rohna himani tabu jehetu BJP hapang edisio phaile angke borok a doptor rohno tei rohaya angke nora abo manan bagine tam khalai sung borono reminder nai borono sung bongkokno muitu khlaire nai hiti abong edisino krak khainan bagi ja khlaitai sung khlaine hiti angkai sir je edisino je khalaite abo khalaine abo to sakang angkai je direct fund rongni abo no bagi angkai norong choba to tongo abo chini political demand omono to sungya kari manya hite direct funding na nangnai doptor gabang na nangnai swatantrota ma to bunai morok to chini tongnai no hite sungklain belai khin hambai sarno teusha hai executive mani tai hai MDC song jamani executive man bagine belai khin hambai Khumpui TV faisi Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothama kaham silchorte guhatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Te, ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বকওয়ার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 Siarta tadi sinthani kaisa ribut sopayo pas siar khayai tai juda boromno habri mani sinio hall belai limited sagyamui mano phatara tongnai rongni bagai kat kri rongni bagai ayang phasing kaisa projector bai thai nai manai hang bagai koimung nongni thani nongni je pas tei tongnai ro tai buino
Sini to start our vote taking. Militaries, officials, media, sobo, tayasak sobo, sentabo o panda sengan.
other executive members. As per Constitution of India, 166 Sub-Rule 1 Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, His Excellency the Governor of Tripura has appointed G.K. Rao, Administrator of TTDC, to administer oath or affirmation to the newly elected members of District Council. So, I will call upon first CM will take oath, as CM has been already elected in the first meeting, and it is known by everybody who is CM. So we have brought here, and he is sitting on the stage. Others member whom CM has selected, I will call upon their name one by one. Now first, Suhel De Borma has been selected as executive member. So I request Suhel De Borma to come over and take off. Oh, sorry. First, I call upon Purno Chandra Jamatia, who has been elected already as Chief Executive Member, to come here and take out. Ang Masang, Purno Chandra Jamatia, Matai ni Mangai, Samai Tangai Sazawo, Kak Rake, Poito Naragai, Samai Tangai Sazawo, Ang Barat Alambak ni Bisingti, Kazak, Keromno, Poito, Kubuite, Karok Momui Sazawo, Ang Barat ni Pan Kaplai, Te Katalai Mangno, Kapang Kulasa Kalai, Kalai Horit, Tongnai, Anabok Zak, Atok Pang, Tipra Samolog, Baitang Nai Koljak, Hankor, Koksap Nogni, Saripang Adong Okra, Ni Samangno, Bebak, Ni Pagai Keboni Buka, Koyawi, Eba Kirima Kuri Kalai, Eba Baksano Sajakna, Te Baksano Sajagya Kalayawi. Eba kebono korok sabai gedalui eba hojagui samangno tanglak hangkor koksa nogni jaripang adong okra angui kerong ni bisingti ano samang yapar jagmani eba ang saiman make a samangno tangpro kebo bai dadak sidak eba kok rekewi sajaglak. Thank you. CM Ot Nabagya, Dabo Angkoyo, Suhel De Bormano, Oro Haina Bagay, এবং Ot Nana Bagay. Mr. Suhel De Borma. Ang Muchang Suhel De Borma Kaitorni Mungui Sumai Tangi Shazao Kak Rake Poitunargui Sumai Tangi Shazao Ang Barat Elembag ni Bishinti Khazak Keramno Poitu Kubuiti Khorok Bumi Shazao Ang Barat ni Phan Kaplai Te Kathalai Muno Kapang Kulasa Klai Hori Tongnai Anabokzak Achukrem Tripura Tiprasa Baitang Naikolzak Hangkor Koksab Nogni Charifang Adong Okra Charifang Adong ni Shamno Bebab ni Bagai Keboni Bukha Koyawi Eba Kirima Kri Klai
एबा बाक्सानो चाजगमाते बाक्सानो चाजे खलायावै एबा केबनो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजगै सामुनो तांग्लाक हांकर ककचाप नगनि चारिफां आदं अक्रा एबा चारिफां आदं उंगै केरंनि बिसितै आनो सामुं याफारजागमानि एबा आं साइमानखि आ सामुंनो तांफुर केबोबाय दादाक सिदाक एबा कक रेकौ सागलाक हामबाय Executive member उनखा दलि रियां आं बनो कोयो और भाई सपोर्ट नाना बागै after support I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Executive Member is. Now I request that legal paper. You can Rajesh Tripura, please. Hey, Ashuti. We'll fill up later. Just let him sign. Hey, only signature, bro. But हम लोग fill up later. आं मोजां राजेश त्रिपुरा कायतने मंगै समायताङै साजाओ खाकराखे पयतनारगै समायताङै साजाओ आं भारत एलेम बागनि बिसिंतै खाजा केरं न पयतो कुबै ते खरक बोमै साजाओ आं भारतनि फांकरप्लाय ते कथालायमुं न खापां खुलासा खलायै हरै तंनाय ano bokjak asukrem Tripura tiprasa mulok baithang naikoljak hangkor kokjap nokni charifang adongni samungno bebakni bagoi keboni bukha koyaoi eba kirima koroi khlai eba baksano chajakma te baksano chajaya khlayaoi eba kebono
खरक साबाय गोदालायै एबा हुइजागै सामुंनो तांगला हांकर ककजाब नकनि एबा चारिफं आदं अंगै केरंनि बिसिंतै आनो सामुं याफारजाक माने एबा आं साइमांखे आ सामुंनो तांफुरु केबोबाय दादाक सिजाक एबा कक रेकय सागला एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबे बना आं कोयो और फाइना बादे आंग मोजां आं मोजां बबरंजन रियां काइटोनि मंगुई सुमाय तांगुई साजाओ खाकुराखे पुइतो नारुगुई सुमाय तांगुई साजाओ आं भारत इलेमबागनि बिसिंतुई खागजाक केरं न पुइतो खुबुई ते खरक बमुई साजाओ आं भारतनि फान कुप्लाई ते कुथालाई मुं न खाफां खुलासा ख्लायुई हरुई तंनाय आंनो बागजाक आचुग्रेम तिप्रा संदुक मुलुग बायथां नायकलजाक हांखर ककजाब नकनि चारिफां आदंनि सामुं बेबागनि बागै केबोनी बुखा हुयावी एबा किरिमा कुरुई ख्लायुई एबा बाक्सानो चाजागमा ते बाक्सानो चाजागया ख्लायावी एबा केबोनो खरक साबाय गुदालुई एबा हुइजागुई सामुंनो तांग्लाक हांखर ककजाब नकनि चारिफां आदुं अंगुई केरंनि बिसिंतुई आं सामुं याफारजाक मानि इबा आं साइमानखे ओस सामुंनो तांफ्रुक केबोबाय दादाक सिदाक इबा कक रिकुई संग्लाक हामबाय नरबो आं मोजां अनिमेल देबबर्मन काइटोरनि मुंगै समायताङै साजाव खा क्राखे पुइतोनारागै समायताङै साजाव आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरंनो पुइतु गुबुई तै खरक बमै साजाव आं भारतनि फानकाप्लाय तै गोथालाय मुंनो खापां खुलासा ख्लाय हरुई तंनाय आनो बगजाक आचुग्रेम त्रिपुरा तिप्रासा मुलुग बायथां नायकलजाक हांखर ककजाब नकनि चारिफां आदुंनि सामुंनो बेबागनि बागै केबुनि बोखा कयावुई एबा किरिमा गरै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजागमा ते बाक्सानो चाजाग्या ख्लाय एबा केबोनो खरक साबाय गोदालै एबा हुइजागै सामुंनो तांला हांखर ककजाब नगनि चारिफां आदं अंगै केरंनि बिसिंतै आनो सामुं याफारजागमानि एबा आं साइमानखे आ सामुंनो हामबाय बे और
Boro Pai support Napaidin and Bonokoi. Ang Muchang. Ang Muchang. Chittoranjan de Burma. Kaitoni Bungoi Sumai Tangoi Sazawo. Kha Krakhe. Oito Nargoi Sumai Tangoi Sazawo. Ang Bharat Alembagni Bishingtui. Khaza Kerang. Oito Kubui. Tei Khorok Bomoi Sazawo. Ang Bharatni Phan Kuklai Tei Kathang Laimung no Khapang Kulasa Klayoi Horoi Tongnai Ano Bogjat Achukrem Tripura Songduk Mono Baithang Naikolja Khangkor Kokchap Nokni Charipang Adongni Samung no Bebak ni bagoi keboni bakha koyawoi eba kirima kiri khlai eba baksano chajakma tai baksano chajakya khlaiyawoi eba kebono khoroksabai gedaloi eba huijagoi samungno tanglak hangkor kokchap nokni Charifang Adong Ungai Kerong ni Bishingtui Ang Samung Yafar Jakmani Eba Ang Saimanke A Samung no Tangkru Kebawai Dadak Sidak Eba Kok Kretoi Saklak Kulung Komol Koloi. I request Komol Koloi to come over here and take off. Ang Muchang. Ang Muchang Komol Koloi. Kaito ni mongoi Samai Tangai Sajawo. Khakarakhe Poitonaragoi. Samai Tangai Sajawo. Ang Bharat Alembagni Bishingtui. Khajak Kerong no Poitoko Boitei. Khorok bomoi sajawo ang Bharatni phan keplaite kethalai mungno khapang khulasa khlai horei tongnai ano bogjak achogrem Tripura samulok paithang naikoljak hangkor kokchap nokni charipang adongni samungno bebakni bagoi keboni bakha koyawoi eba kirima kari khlai eba baksano chajakmate baksano chajagya khlayawoi eba kebuno khorok sabai gadaloi eba huijagoi samungno tanglak hangkor kokchap nokni charipang adong ongoi kerongni bisingtei ano samung yafar jakmani eba ang saiman khe a samungno tangphro Kebobai dadak sidak eba kok rekewoi saglak jotonan hambai. Chief Executive Member and Executive Members. Borongno Kumala Kumrioi Boron Khainadi. Then this ceremonial function is concluded, and I request all the guests, leaders, peoples, dignitary personalities, whoever attended this occasion to remain seated. And because it was for executive member and CM only, now that constitutional event is over, so please, Buagra, members and other dignitaries. Okay then, okay.
Borno Pure, electronic media, press, Zakari Malia, we could not accommodate in why because it has the maximum capacity of 400. Others, তাই কেসে গ্রুপ নরম ও প্যান্ডেলও আসুক তোমরাই রনব মিষ্টি প্যাকেট বাদ দি Ini nih salah pakai yang ni mana ya kalau bawa hai siling matong kah dopani bawa ini samung tangan hilang kemana ya kalau karena dia Tripura ni history wo ang na puila ang kana
media personalities khorosa journalists গণতন্ত্রনি চতুর্থ স্তম্ভ নয়াকারে ইলেকশন বাঁচাওই ভোট বাঁচাওই লোকরকনি সামং তাंनाय হিনি ফাইমানি পুইলা আং নংখানাय मा दङ এখানে নরক যতন সাইমানো দফানি সামং जों इलेक्ट्रनिक्स मीडिया फानि प्रिंट मीडिया फानि जर्नलिस्ट जों रिपोर्टर हिसाबै सामं दां दङ आबो दफानि सामं न कायसा सार्भिस मताय कायसा सार्भिस महके सार्भिस सरकारनि रिप्रेजेंटेटिव अंगै सरकारनि फान्ड पावर न यागति लोकरकनो सेवा खायमानि ताय कायसा स्टेप काजे हिंगे आबो बायबो नि कुनु आसे फेरलाय मंकरि फियाबा आबो हंगे नों फ्रीडम ऑफ स्पीच निनी बाक स्वाधीनतानि अधिकार अर हंगे नों ताबो नों बयनो चुबानानि निनी फान तंसाक निनी बाजेट तंसाक निनी नों चुकसाक बयनो बाहायके हामक्राय खायनाय ओ हाम आगेके जों बयनो हाम तामाहाय खाया तामाहाय रिया मन्त्रि तिति ताम कक साया नि जों आगेके जरा सांबादिक रक जों जतो कक सिल चालाय ताबुंगे नरगाना कक सिल चालायनाय हेगेके जों सांबादिक तङै जों लामा हामिया तिप्रासारकनि तै हामिया लेख रों हामिया साक हामिया अबहायरकनो जों नगै सिरिगै फैलाय जिन बररकनि जास्टिस मायरकनो सिरिगै फैलाय इनके ताबो इनके जों फाइया जों से आबोनि कायसा पार्ट गभर्नमेंट नि कायसा पार्ट आंनि थागा आं खरसा रिपोर्टर से इनके फियाबा चिनि तिप्रा मथानि ते महाराजनि नाहारमंत नरक जतन सैमानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ते त्रिपुरा लैंड अबोबाय जों अबनो जों कम्प्रोमाइज खाया इके हाफाङो तंमाबा हाफाङो जे चिनि कन्स्टिट्यूशन नि रायदा चिनि भारतनि संविधान नि रायदा ते जे एडिशन नि फान तंमान बिसिंतै जे डिपार्टमेंट तंमान बिसिंतै चिनि त्रिपुरा सारनो जे जों चुबाय मानो विभिन्न दप्तरनि बिसिंतै आनो जे दप्तर ताबो बागजाकनाय आ दप्तरनि बिसिंतै तिनि त्रिपुरा सारनो जों बाहायके चुबाय मान आबोबो जों नायने फियाबा कताल कायसा कसाम जागा तंमान तब कताल लामो सब बायखेबा बेलाय एक्साइटिंग ताबो सामं तांलायनि फासिं जतनि नि चुबा सुबा ताबुक नों तो कायसा जर्नलिस्ट नि ताबुक हाफांगो एम गई फाइका आफुरो जे सामं तांमा माहाय ताबुक बुसुक जरतै ताङै माननो आबो बाहायके वान शट ताबुक तां सामं तांथिनिबो सामं तो कायसा के हाफांनि सामं तांनानि आबो कायसा सामं ताइ कायसा के जों लोकरकनो तै चबा चिनि नाहार मंत ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से आबो चिनि सामं कतर त्रिपुरा सारक 70 বছর রমই তৈমাইয়া লামামাইয়া ফেরাংমাইয়া ধরো যতন সাইমানো চিনি নাহার মতো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্সে দরকানাখা जों তাই 3 বছর তৈবিনিয়া লামামাইয়া ফেরাংমাইয়া তংনাই ফেবা চিনি নাহার মংনো जों एचिव खैमान खांगेके आफरो चिनि जों जतन माननाय फेबा 80 বছরनो जों ताबो नासिगि फाइगा जों मासे माननिया लामा करै फेरां करै साखाम करै फाइगा चिनि चबा जों ताबो थांजां लायखा तेबो लोकरनो थांजा केबनो खाजानि केबनो फिगं खायरेयो के तेबो थांजा खायने फाचिनसे जों ताबा थांनि तो अफ कोर्स हामप्रायनि तांबा तांग जों अवश्य खेने चिनि एडिशननि फानतमान बिसिनि जा चिनि जुगो आबो जों तिप्रा सारनि बागै नखलायरे इनके ताबुक बुसकानि जबा ताइबो क्राक नाय आ मेसेज दर लोकरकनो सानानि नाय माने现在我给是办他可不了啥，但我给是办他呢，他不办他话你老是给发起他干。Kobono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuk song ketal jaga panya ni mungchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no korong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha pani tema jangshari 2.6 km from Ems Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km
Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khabangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljake tongmano panyani muchungui tongke jaga booking khanyani muchungui tongke eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukroboi saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বউ করার কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস। আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড, ফোন নাম্বার 7640998623। 치료와 깨스 빠타가 불러서 따고 깨스 만나 하는 따고 만나 하는 불러서 깨스 빠시 타그라 গ্যাস পাগে হাইদা মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নামো তাবুং থানাই তেতুবি খাইনে আও অকক সৈন্য তাবুক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজিনি গ্যাস সিলিন্ডার better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungoi Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Angka, Guthomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaiburi kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukosuai murinani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgons Hatio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number
Lamsugo Khumpui TV Koktumao ang tongo North ni logi Khumbar ini sali Koktumaro pungkha Gerak salo ajem saknai no berenai ni thangka Dr. Dilip Das. Jora kisani bisingono Agartala IGM saknai nogo blood bank kotorkhai sunam jaknai te hasteni mantro okra Biplop Kumar de bini yak bai fita rawai fiogoi renai ni shaka Dr. Dilip Das. মানে যা আমাদের প্রস্তুতি শেষ এখন চিফ আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার সুস্থ হয়ে যখনই কাজ শুরু করবেন বা যেদিন ডেট দিবেন তখন আমরা এই তিনটা জিনিসে আমরা চালু করে দেব এখানে উপরে আছে ব্লাড ব্যাংক নিচে ক্যাজুয়ালিটি ব্লক যেটা আছে আপনারা দেখেছেন আর ওপিডি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার এই তিনটা আমরা ওনাকে দিয়ে ইনোগ্রেট করাবো প্লাস পাশাপাশি কিন্তু আরও অনেকগুলো কাজ চলছে যেমন এখানে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট এটা বসানোর কথা আমরা অতীতে দেখেছি অক্সিজেনের জন্য ভীষণ অভাব হয়েছে তো আমাদের অলরেডি টেন্ডার দেওয়া হয়ে গেছে আমাদের নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট থাকে এটার ভিতরে যেটা কমিউনিকেশন রুট সেই কমিউনিকেশন রুটগুলোর জন্য লেআউট করা হয়েছে এস্টিমেট করা হয়েছে এটা পিডব্লিউডি জমা দিয়েছে তাহলে আমরা ভিতরের রুটটা আমরা করব আর ওইখানে পুকুরটা যেটা আছে এটা খুব সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে এটা স্মার্ট সিটি থেকে এই পুকুরটাকে সাজানো হচ্ছে প্লাস আরও অনেকগুলো যেমন আমরা ডেন্টাল আমাদের ছিল ডেন্টাল এই 3 তলায় ছিল সেটাকে আমরা নিচে নিয়ে গেছি আর আমাদের এখানে ছিল যে অর্থোপেডিক্স আমাদের এখানে ছিল না অনেক আগে ছিল বন্ধ হয়ে গেছিলো অর্থোপেডিক্স ওপিডি চালু করেছি সার্জিক্যাল ওপিডি আমাদের আছে এখন আমরা যাতে অর্থোপেডিক্স এবং সার্জারি 24 আওয়ার্স যাতে আমরা চালু রাখতে পারি তার জন্য আমরা হায়ার অথরিটির কাছে বলেছি আমাদের আরও কিছু ডাক্তার লাগবে তাহলে আমরা 24 ঘন্টা পরিষেবা দিতে পারি ওপিডির নতুন কাউন্টারটা কবে চালু হচ্ছে ওই তো বললাম যে আমাদের কাজ তো শেষ হয়ে গেছে চিফ মিনিস্টার যেহেতু উনি এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন উনি যেদিন থেকে কাজ শুরু করবেন বা বাইরে আসবেন ওনার সাথে কথা বলে আমরা ডেট আশা করি আগামী সপ্তাহে হয়ে যাবে গত 2 দিন আগে আপনি ভিজিট করেছিলেন আইজেল তারপর গ্যাদারিং এড়ানো যাচ্ছে না এটা গ্যাদারিং যে এড়ানো যাচ্ছে না মানে কি মানুষের বিশ্বাস আছে আইজিএমএস হসপিটালে যার জন্য চারদিক থেকে সব মানুষ এখানকার পরিষেবা ভালো তারা পরিষেবা নেওয়ার জন্য আসছে আপনাদের সামনেই বলেছি যেহেতু স্পেসটা কম এর মধ্যে আমাদের যে আইডিয়াল যে স্পেস মিনিমাম 6 ফিট কারণ আমাদের যে বারান্দা আছে সেটারই বা আয়তন কত সেই জন্য আমরা পারছি না ওপিডি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা চালু হয়ে গেলে বিরাট ভিড় ওই দিকে সরে যাবে সালকলক নাসিমানি উলো মনিমুখ মাংখা রিয়াং বুরু বসনি লুকুরাও Haste hapang Mizoram hapang de kendro hapangni phasingte riang shornathi rokni bagai naharja tangbutangno nahare borokni hamkrai te hasteni luko goshiwei tongthainok bagjaka ambasa amchayo rajakhor aguli bai 30 kilometer hasal hadu kolok para amchayo 350 nukhuni borokni bagai tongthainok shnamjaka aboni bisingo karak salo 205 nukhuni borokno borokni thayo thangai tuni rijaka Haste pha Gubengor Moyur Rotilal Bekaste pha Jor bi duati no khobai logiwo kubuni tangphang rok thayo thangai bebak naikoli naibekha Jamung tuni shep no khobai salbrumni nangkungmani bebak sheprokni bagaibo hapangni phasingte Shunamai rijaka jamung tuni shepno karibo salbrumni nangkungmani bebak shepno borokni bagai hapangni phasingti shunamai rijaka tongthai bak jaknai rokni bagai Bisikolok romoi shornathi thaikere engai tongmani ulo thai manma bai belaino kha shrangai tongthok laijak riang buru bosong हम लोग जो है नॉर्थ त्रिपुरा में पंचमपुर कम्युनिटी के अंदर आखापाड़ा नैसिंगपाड़ा और खदलछड़ा ये 3 आईडीपी कैंप है उसमें से है अभी यहाँ पर 205 फैमिलीज आया हुआ है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर आपको आके क्या क्या मिला है सुविधा क्या क्या यहाँ सुविधा जैसे आप देख रहे हैं सेट है पूरा घर बना हुआ है एक सेट में 30 लोग रह सकते हैं 30 पीपल और वाटर फैसिलिटी है और अभी तक यहाँ पे खाने पीने का जो व्यवस्था है वो एसडीएम मैडम और डीएम साहब को अरेंजमेंट कर ये जो फैसिलिटी है वो 350 फैमिलीज़ के लिए बनाया गया है जैसे कि त्रिपुरा गवर्नमेंट का ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल डिप्टी सीएम उनके गाइडेंस से मार्गदर्शन के हिसाब से तलाई डिस्ट्रिक्ट में जो 2 साइट है उसमें से 350 फैमिलीज़ के लिए ये साइट है और उसमें अभी 205 फैमिलीज़
यहाँ पे आ गया है। 205 फैमिलीज़ को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके घर बनाने के लिए, और जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है उसी रिक्वायर्ड नंबर के टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हमने बना के दिया है, उसी हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, और जैसे इनके घर बनेंगे तो उनके घर के यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी लाइन दे देंगे। ट्रांसफार्मर और जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम ग्रुप फैमिलीज़ उनको भी हम वर्कशॉप लेके उनको ओरिएंट कर रहे हैं कि घर जितना जल्दी वो बना पाएंगे तो उनका पूरा फैमिली लेके यहाँ पे आ सकता है। लाहारो थांला सुखाने मालखुंटी मार्क्स ग्रे रोकनो नायकले नायजाखै दङो नायनो थांरबनि फाजिंतै क्वाइहांकनि ट्राफिक DSP बिक्रमजित शुक्ल दासनो खबै तेलियामुरा ट्राफिक यूनियननि तांफां रोकनि लुआइजि मुंबाइ गराकसानि दिपनि दामचिनि जराव इसारबिल तै चाकमागाट आमसायो लाहारदि थांलाइसु खाइनै मालखुं रोकनो चेकिं खलायनाय जाखा दिनिनि मालखुं चेकिं न खबै मार्क्स गरै मालखुंनि कागजपत्र गरै रकबो नायकले नायजाखा बुखुगो मार्क्स थुबजा गरै रकनो हापांनि रायदनो नाहारि फाइनबो नाहारजाखा नायमोथां रकनि फाजिंतै तै दिनिनि नाहारजा तांबोतांनि कगरकनो ति तेलियामुरा ट्राफिक यूनियननि इनचार्ज पिरियो लाल साहा कक्तमा थुननाय रकनि बसकांगो बिनि गगला नारुकथानि शाखा এখানে ইসারবিলে আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ট্রাফিক ডিএসপি সাহেব এবং আমরা তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিটের তরফ থেকে যৌথভাবে একটা চেকিংয়ে করছি। যাদের যাত্রী যাদের মুখে মাস্ক নাই, কাগজপত্র গাড়ির কাগজপত্র বা অটো বাইক এগুলি আমরা চেকিং করছি। যাদের মাথা হেলমেট নাই তাদের এগেইনস্টে পিআর অথবা ফাইন কাটা হচ্ছে, এবং এই সবসময় চলবে। এখনে এই জায়গাতে আছি, পরবর্তী সময়তে আমরা জায়গা চেঞ্জ করে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাবো। আগামী দিনগুলোতেও কি আপনাদের এরকম সবসময় এটি জারি থাকবে। এখনো যে করোনার যে ভয়াবহ করুণ হ্রাস দেখা দিচ্ছে তাতে সবাই যাতে মাস্ক ব্যবহার করে সচেতনতা করা হইতেছে, যাতে সবাই মাস্ক ব্যবহার করে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখে, এবং অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার যাতে কোনো যানবাহনে চলাচল করতে না পারে সেদিকে আমরা তাদের অবগত করছি। তাবু জরা কিসা লেলা লায়েনো লেলা মানি ইয়াগুলো হাইলো হাই কি ফিলপিনা তিনিনি কবনি কক্তমাও 어양새 치료와 깨스 빠타가 불러사 따와 깨스 마나 하는 따보마나 하는 불러사 깨스 빠시 타그란 গ্যাস লাগে হাইদা মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবশ কই যা না जों লাইনো বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইয়া নাঙ্গো তাবুং থানাই তেতুই খাইনি আও অকক সৈন্য তাবুক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজিনি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ তে বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कायसा निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हापांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru
Haiketai tamuno nasingi tongsinai okaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phake khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro manthugo mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni jamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe or shebrok manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel di Restaurant Thani ni kuma Bisramgon Sati petrol pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura. Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro. Lenglama ni yagola hanu hai kikil pilarong koktomani khasing. Shaknai nokni tangphang rokni phasinte naikal mungkore ungabai langma jonani nangkha shakteria ungjak tipurajak hamjak khoraksa patimungkha Nepal tila amjani Taku Kumar Joy riangni hik nijirung riang shakderia ungjak thanai salni horok bohok sajagai phaimabai dolai hangkor shaknai nogo tupai phailekya nukhuni bororok fia shaknai nokni nurse te doctor rokni phasingti shakderia ungjak bohok sajagai sak soimaya ungai tongmani nugui tongui bo jai khlayake toniwo wani waitha rungmani ulo phai naiphayo hni shaka langma cholangnai bukukni Sai Kumar Joy riang Ai ni berken nok ni cio bok saya kami wani noi tan cio tong thang lai ha hospital lo saya sado phedi nama tong lai ha doctor wokil ki ya nurse wokil ki ya ke ya luka phone 8 taw kan tong no referee ha referee kon sakya injection ke area ha ma injection sia chong injection pan korake brole kuri ka ha Tei saknai nokni phaisingti mungsa naikul mungkurei saknai nokni saknai nei Narayan Das ni mungbo kasagao patimungo engke nara coordination sopai ka hospital lo ikole hospital 10ta engke doctor mungke tamo doctor mungke Narayan Das engke fungai jimi sai kono khega kon doctor khel dul nai ade pura gham ke ya bo khel khane kroi Sari kono kono nai ya bro kono mane tim toi nurse kono ko chung dui bar tinbar thangmari ha ar ko chekhaya doctor to fix regraya ain mokhe Kumar Diria ain brain mokhe niji rongria parake Nepal tila Bisidok umani Cerano Romphrenka Bisidok si umani Chakra Patimungno ulo Saimanka Halogo bini busuk kalayo te abo hai patimungno nugoi amsani lukuro shelong phunuk lakhya Borok munishoni halogo khobjagya malmatani halogo khobjak patimung patikha mongia kami piesho khobjak 37 mal amchayo Bisidok si umani Bojendro Deborma mungoi khoraksa halogo busuk kalainai Bisidok umani Cerano Rompremani patimung Patika tang shani sanjawa patimungni koktuma manmani logi no patima thayo mongia kami PSD naimathang okra sunasaron jamatia patima thayo thangai bebak patimungno cheri nakhya te patimungni ulok harja Bojendro Debor mano amjaini bolongono huijak khai tongmani naitukui tiklakya naimathang rok yango romphre jaknai cherani nukhuni Phasingti PSO affair khlaijakmani ulo gurak majra berjakha Bojendro Debormani phasing অ্যাকচুয়ালি আজকে এই বিকাল দিকে খবর পেলাম যে আজকেই সকালে একটা রেপ হয়েছে এই মুঙ্গিয়া কামি পিএসআর আন্ডারে 36 মাইলের 6 বছরের একটা মেয়ে রেপ হয়েছে আমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে বিকালে আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই স্পটে গেলাম স্পটে যাওয়ার পরে দেখা গেল যে কোন জায়গা দিয়েছে স্যার 36 মাইল চাম্পলাই দরে যে জায়গা দিয়েছে তারপরে আমরা স্পটে গেলাম স্পটে গিয়ে দেখি অ্যাকিউজ পারসন নেই বাড়িতে নেই সুতরাং আমরা তারপরে আমরা অ্যাকিউজকে খোঁজাখুঁজি করে আমরা শেষ অবধি অ্যাকিউজকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছি অ্যাকিউজের নাম কি অ্যাকিউজের নাম হলো
ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, বয়স হবে 60, বাবার নাম লে অগুনিয়া, 36 মাইল PS মুঙ্গিয়া কামি। অ্যাকিউজ এবং ভিকটিম দুজনের বাড়ি কাছাকাছি, তারা দূর সম্পর্কে আত্মীয়ই লাগে। আপনাদের প্রাথমিক তদন্তে কি? আমরা প্রাথমিক তদন্তের মধ্যে আমরা বাচ্চাকে মানে মেডিকেল এক্সামাইন করাইছি, এরপরে এখন অ্যাকিউজকে ইন্টারোগেট করা হবে এবং যেহেতু মেয়ে মাইনর 6 বছরের মেয়ে, এই পক্সো এক অনুযায়ী আমরা কেসটা রেজিস্টার করা হবে। Teibono gerak mazra berei sasti renani bagai bo sanmung narak lakya jerani nukuni borogrok. কেডা করছে? কেডা করছে? নামটা চন্দ্র কোন সময় যার কোন জায়গা দিছে? কোন সময় কোন জায়গা দিছে? এটা তো ওই কয়টার সময় মতো? কয়টার সময়? সকাল না বিকাল? সকাল। আচ্ছা, এরপরে আমি সকাল সকাল মধ্যে আমি শুনছি না। এটা আপনার বাচ্চা কয়রা এটা বাড়ি যাচ্ছে, বাচ্চা খাওয়া তাহলে আমার এই ওই ঘটনা শুনছে আর কি। কটার সময় শুনছো তুমি? আমি শুনতে মানে একটা সময়। আচ্ছা, পুলিশে কইছো? আমি তো কাজ করে বাচ্চা খাই করা তাহলে দাদারা ফোন করে যে কেটা করবো আমার মায়াতে এরকম হয়েছে। আর এই কারা কইছো? কেটে করবো কারা কইছো? এই আমার দাদা তারা। আচ্ছা, তারপরে অনেক কিছুটা বাবা ঘরে আমার ঘরে আয় করা বহুত এটা কথা কিছু করার না করে আলোচনা করিয়া এটা করে কাজ করবো এই লেগেছে দাদা হাত পাতে ফোন করতে লেগে লাগছে। তুমি বাড়ি করি? বাড়িতে তাবলা ধরে Tinin koktuma asing zorano shalbromni koktumani update mana bagai Khumpui TV YouTube channel bego kerengi mano. Oh yang se, sini bagai sepatah keblasa, tahu bagai semana mana. Tahu mana mana berasa gas. Masih takkan. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nacung lainnya basona nanggo, nacung booking kaya nanggo. Tabung ngetanai, tetuwi kene. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo pai sopaika, berarti gas. Oro neng manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Berarti gas, Durjonagar, Airport Road. Phone number 7640998623. Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Guthomi School College of Nursing. Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Hage tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216.
Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Besa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nak cengkainya basona nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tabung ngantai, tetumi kaya. Aw, okok soinyo. Tabuk norg ni samo phai sopaikya, berarti gas. Oro nang manai, 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Berarti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaiani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Besa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number
Jematia matai ni menggai semai tanggai sajawo khak rakhe poito naragai semai tanggai sajawo ang barot alambak ni bisingtei khaja kerongno poito kubuitei khorok bomoi sajawo ang barot ni phan keplai tei tathalai mungno khapang khulasa khlaioi khlai horoi tongnai anabok jak achok phang tipra samolok bai thangnai toljak hangkor kokjap nokni sari phang adong okra ni samongno bebak ni pagai keboni bekha koyawai eba kirima gori khlaioi eba baksano sajakma te baksano sajagya khlayawi eba kebono khorok sabai gedalui eba hoijagui samongno tanglak hangkor kokjap nokni jai phang adong okra angui kerong ni bisingti ano samong yapharjakmani eba ang saiman makhe a samongno tangpro kebo bai dadak sidak eba kok rekewi sajak glak Thank you. Suhel de Burma kaitoni mungui semai tangi sajao khak rakhe poitunargui semai tangi sajao ang barot elembag ni bisingtei khajak kerno poitu kubuiti khorok bumi sajao ang barot ni phan keplai tei kethalai mungno khapang khulasa khlai horei tongnai ano bogjak achugrem Tripura Tiprasa baithang naikoljak hangkor kokjap nokni charifang adong okra charifang adong ni samungno bebak ni bagui keboni bukha koyawi eba kirima kri khlai eba baksana sajak mate baksana chaje khlayawi eba kebono khorok sabai gedalei eba huijagui samungno tangla hangkor kokjap nokni charifang adong okra eba charifang adong ungui kerongni bisiti ano samung yafarjakmani eba ang saimanki a samungno tangphur kebo bai dadak sidak eba kok rekawi saglak hambai yang tabuk I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up
the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Usam Rajas Tripura Kaitone Mogai Sumai Tangai Sajao Kakarake Poitonarugai Sumai Tangai Sajao Ang Barot Elem Bagni Bisintoi Kaza Kerong No Poito Kuboi Te Horok Bomai Sajao Ang Barot Me Pangkor Plai Te Katalai Mung No Kapang Kulasa Klayoi Horoi Tongnai Ano Bogjak Asokrem Tripura Tiprasa Mulok Baithang Naikoljak Hangkor Kokjak Nokni Sarifang Adongni Samungno Bebakni Bagoi Kebuni Bukha Koyaoi Eba Kirima Koroi Khlai Eba Baksano Chazama Te Baksano Chazaya Khlayaoi Eba Kebono Korok Sabai Gudalai Eba Wijagoi Samungno Tangla Hangkor Kokjak Nokni Eba Sarifang Adong Ongoi Kerongni Bisintoi Ano Samung Yafarjak Mani Eba Ang Saimam Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sijak Eba Kok Rekoi Saglap Lagi hambai, korok. Ang macang Uniman Deporma. Kaitorni Mungri Samai Tangi Sajao Kakrakhe Puitonaragui Samai Tangi Sajao Ang Bharot Elembagni Bisingte Khajak Kerongno Puitu Kubuite Khorok Bomai Sajao Ang Bharotni Phankaplai Te Gathalai Mungno Khapang Kholasa Khlai Horoi Tongnai Ano Bogjak Achugrem Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikoljak Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adungni Samungno Bebagni Bagi Kebuni Bekha Koyahui Eba Kirima Gerei Klai Eba Baksano Chazakma Te Baksano Chazakya Klai Eba Kebono Khorok Sabai Gadalui Eba Wijagui Samungno Tanglak Hangkor Kokjap Nokni Charifang Adong Ungui Kerongni Bisingte Ano Samung Yafarjakmani Eba Ang
साइमानखे आ सामुंनो तांगपुर केबो बाई दादाक सिदाक एबा कक रेकेहुई सागलाक हामबाय टिभि नाय तंनाय खाजन ताकुते बुकुसुनो लामसको आं किशोर अ जरा जोंनाय ऑडिटोरियम मांका ताबु जरानि ताकलायनि जे कताल चेयरमैन टीटी एडीसी नि चेयरमैन बरम गनांसार जगदीश देब्रमन सारनो पुइलानो खुम्पुइ टिभि नि फाइसिंतै खाका हामताय हामजां मंगियापुर चेयरमैन अंगमानि बागिने आंबो नंनि मीडिया नि बिसिंतै हास्टेनि एडीसी आमतनि दिप्रासा ता जतो एडीसी आमतनि बररकनो हामबाया फरो सर गांके संनामचन लुकुरकनो जे माने बु सामुंने बिसिंतैने जे कताल जे सरकार खाजांमानि कताल बु सामुंनो सिगां याग्रोनाय छ रमदि हान्सु चेयरमैन इलेक्शन चेयरमैन नि सामुंका लेजिस्लेटिव साइड गतिनि कताल काई सीएम ईएम रो समय तंगलाख्या बरंका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शनो तंगो हाइपनो लेजिस्लेटिव बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अब कहम काई डेमोक्रेसी वाटी जों ऑफिशियली बरक बाय सिटिंग टुगेदर खाइमी अपनो अब कम्युनिकेशन नि बिसिंतै कहम काई जे बरक एक्सपेक्टेशन खाइमानि अपनो फुलफिल खाइनानि बगै जों चाइतो लाइनाय के सर जे कक ताबु संनामो जमाके ताबुनि जे अ कताल जारा जारा अंनाय बरक तो बिसिबाक नु कताल कुकनो नों तो आगिबो अंजा खंखागे नों तो एडीसी सम्बन्धे कुलु कामके साइमन खंखागे बरक नो बाहागे खालायनाय खालाया आबोके नों टेकल जनाय आं अवश्य चेयरमैन एडीसी हिसाबै कोनो कोनो जागाव चिनि कताल इलेक्टेड सीएम रो एग्जीक्यूटिव मेंबर रो सुबासु सानकाकै अवश्य आङा निजे सिमानितै जे मानसाक बंगो सुबासु रुनाय जाते त्रिपुरा हास्टेनि मो एडीसी ताबु बर्तमान एग्जीक्यूटिव कमिटी काहामकाय सामुं तंगमानतै आं चाइतकनै सर ताबु जारा जे एमडीसी रो समय तंगे को बरनो समय तंगना बागे के नों बरनो आपिल खालायनाय ना गुबुन फाइसिं दै खालाय जनाय ना ना अबनो तो जों अवश्यनो चिनि जे लामा तंगनि जे लाइन तंगनि मो लाइननि बिसिंतै चिनि जे तबु ताई कमिनि इलेक्टेड एमडीसी रो समय तंगेको बरनो समय तुगनानि अबसिनि लेजिस्लेटिभनि बिसिङो क्लायो जों गबन चाइतक लाइनाय बेले बेले केन हामाय छ खुम्पुइ टिभि नाय तंनाय खाजन ताकुते बुकुक सुनो लामसगो आं किशो ताव नय ऑडिटोरियम मालाय फैका कताल एग्जीक्यूटिव मेंबर पुइलानो दारानो खुम्पुइ टिभि नि फासिंते खाका हामताय हामजा मंगिया फारु हामबाय पुइला तो एमडीसी इंखा खातंग थका ताबो एग्जीक्यूटिव माने बाहायमा दं सामुं कबांमा बसकांगो बुबाग्रा चनो सामुं बागनाय दफानो जे कगरि फैमानि जों कगनो जों मा सुबुंनाय सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बाय जों कम्प्रोमाइज खाया यागुलो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साननै चिनि चबा चेंगि तंमानि बिसिङो त्रिपुरा सारने बगै जे जे हामग्रानि सामुं खालायथाय गोबां मा सामुं खालायथाय आ सामुं रकनो जे जे दप्तर जनो ताबक तिनि महाराजा जनो बा चिनि बरम गोनां सीएम जनो याफारनाय आ सामुंनो फुलफिल खायनायनि बगै जों थैयासायनो सामुं तांनाय हिनि जों जत ताबक एग्जीक्यूटिव मेंबर अफ हाइकेनो समाय तांलायजाक जों तिनिनि बिसिङोना आचकलायनाय बाहायके जों सामुं चेंलायनाय नों बु पद मानान होनाय आबो ताबु फानो जों बागलायाखौ अब महाराजानि कन्सेन्ट बाय तैसिनि चिफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बरकनि कन्सेन्ट जों सारिक आचकलाय जे दप्तरनो जनो रिथन आबनो जों काहामके फुलफिल खायनायनि बगै जों चाइतकलायनाय उनके जे लुकुरंनो सामने आबो तो खलायनाय न आबोनि कारैने ते गुबुन जे तामो खलायनाय वानसु जेते के त्रिपुरा सानि लुका हामक्राइन बागे जे रों सानाथांगा ताबुंनि जे जराव रों आबो तो एडीसी आमसे बेलाय न क्लुक जा खनै मान नों तो कामगन साइमन आबोन ति सानो बागे ताम खलाय सामुं गोबां मा रोंसिमिया गोबां मा सामुं आबो जों गोबां मा पेज बाय फ्रेम खायजाका गोबां मा जों आबो वार्कआउट खायजागै दङ
abo accordingly kaisa ni por kaisa bebakno samung romjaknai tabok tipra sarone yagosi power additional naikolnani tipra sarok be kok salai ni sini power na chung samung tangai haste hapang je 42 ta daftar hana mane abor kendro tabu chung tabu chaitok nai dakti chona ba handover khainani bagai dakti na handover khainani bagai te 125th amendment bill rong na dakti karjokor khainani bagai chung dilli bu khanang tisana bele kana hambai hai bele kana thank you Khumpui TV nai tongnai khajan takukte bukuk suno lamsago ang Kishur tabuk sing noi auditorium tini jara ketal executive member samai tangkha aborong ne bisingoi ne khoraksa tongo buko doliriang bukungno lamsago Khumpui TV phaisingte te khaka hamtai hamja mungya for executive mani bagi ne ke puila no bahai ma tongkha ang khaka ya ma tongkha aini tiprasa takoro aini bahai aini khajani phai je juno khatoye tipra mothana khatoye bubagrana haye juno sujugurika opportunity ya phaika tipra sarang bai samung tang riye bon baya ang mostake kaitona hambaya phayo ke aini takurono tipra sarano hambaya phayo ke bu samung na puila yagrana ne khakhlai chung ta o present situation mawi ton joto jono konsiu chini guideline mutabe chung samung tangnai tabona nang sayako ma samung tangnai we will follow the rules okay book department of man thata khonne khakhala book to department mainai book to maya abo chung sayako let's wait keep it eager joton saimona to saya ke rule tumle ke waiting always sounds tasty nasing ma tang sobse kothao da sumo nasing tongnai ga ke nasing tongnai sumo kothomno ya sangna bagi ne ke bele kena hambai Khumpui TV ni phajing te channel ko prasar kaham to famous bele kena hambai TV nai tongnai khajan ta khuktai bukuk chono lamsago ang Kishur noai auditorium tini ni jara je executive member ni samai tang abram bising umor kisane bising hani mano takuk soelno executive mani bagai Khumpui TV ni phasing tibo te ani phasing tibo khaka hamtai hamjam ya faru hambai melekan engke nona ang interview na puro sama tongo je ang to rajan kormachari che ang jitinan bagi ya lukurok che jitinan bagi khasik lai tongke taklai jen jiti phemana auke lukurok da jiti na nang dal jiti bebak lukurok jiti o tang henge jing just khoraksa jing busaka but bebak lukurok choose khlakya to lukurok choose khamana bon musung mani jiti khamana na ab lukurok jiti ka bebak lukurok ni kaplai ama ke o tak kaplai mani sapno nang abo yap na musung yapai o mani credit chamna yap all in all bubagra bubagra bising di bebak jing thanjang kha te kiseme sabje damo bus kang sala jing thanjang pinai oma heklan jing bus kang bo khabaksa phanbasa yak bus khlai jing jot thanjak ling saja kaplai nei je inge kaplai to englai ne thanjak kaplai je election kaplai o kaplai ya sin do phane mukti kaplai na o kaplai sisam যেমন চিনি বুবাগ্রান চিনি মুদ্দা তুমি গ্রেটার ডিপার্টমেন্ট আবার কন্টিনিউ চিনি মুভমেন্ট চলি থানাই আর গ্রেটার ডিপার্টমেন্ট বিশেষ চিং বিসগাङाव जों जत्त पालखै जों साल नुगलायनाय जत्त पालखे साल नुगलायनाय के ते गाइसा सोंना मुसुं मांगां के नों तो कपलाय नों तो तंथका लुकरक तंथका ताबु हायना हाय नों एक्जिक्युटिभ मुखा के बाहाय माथो आगिना हायनो याबा तेसे बारजा गोबां मांखा आबन आं तेबो हावारै चाइतोगि सामखलायना आं तेबो आबनि रेसपन्सिबिलिटि मानासिन bu department rok mana ne khakalai science and technology abole chini bubagran thane no yafar siri tanga bo chini ozama chini bubagra all in all boji rimane abon ang mani oi ang nahoi ang samu khlaine bele ke hambai Khumpui TV ni phaisingte bele ke hambai age khajan takukte bukuk chang wangka Suhel Devrama Ramchandra Gatni candidate Tripura Mothani bo executive ni samai tanga ke nukabuni koktui bo jot credit lokorok to tai bo bagarat no ya phaka nai tung de Khumpui TV nong kubun mangpuli ro phunong nai jot no ham Khumpui TV nai tung nai khajan takukte bukuk sungna lamsago ang Kishor o jarwan jara tini executive katala executive ni samai tang lakha oborom bisi takugo kra borom gna Onimes Debrama khoroksa tong ke sar fuleno bahima tong executive ni amote executive member ka mo kaisa samung barja man khaiche omonotui tongthongnan bokre kirinan bokre
जे क्षमता दङ आबुन सामुं ख्लायनाय हैছে सामुं बायसे जों जिनि सिनि मुंनाय हैছে सामुंनो नाय नासिं मा दंनाय दाबु आनि सागाबो बार जाकलाय अब की पीडब्ल्यूडी ना एजुकेशन ना कोऑपरेटिव ना फिशरी अमो डिपार्टमेंट फाइकै तेबो क्लियर नै ओंखाय जेसा डिपार्टमेंट फाइटिंग तबो सामुं से खलायनाय आनि आंगानि बेस्ट एबिलिटी आंग्रनाय दफ्तर फाइकै अपन पर प्लानिंग खायना दफ्तर आं ताम सामुंतां इनके सर आबन लगे लगे जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो बुदा तंग ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो चिनी नाहारमुं किंतु एडीसी नि एमडीसी ईएम रोगनी नाहारमुं ग्रेटर त्रिपुरालैंड फानो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सामुं तांना बबो कैसे चिनी सामुं है अमम बसं सामुं मा तांना इनके सर जे बीजेपी हाफां बरक जे पुइला फाइसिंग जे हास्टे हाफां जे सामानि जे 42 स्टाफ दफ्तर रहना हिमानि ताबो जेहेतु बीजेपी हाफां एडिसिओ फाइले आंके बर आ दफ्तर रहनो ते रहय आंके नर आबो मानन बागिने ताम खलाय जों बरनो रिमाइंडर नै बरनो जों बंकगनो मुइतु खलायरे नै हेति एबं एडिसिनो क्राक खैनन बागि जा जा खलायदै जों खलायने हेति उनके सर जे एडिशनो जे खलायते अब खलायने अब तो साकांगां के जे डायरेक्ट फंड रोगने अब न बागी इनके नरंगने चबा तो तंगो अब चिनी पॉलिटिकल डिमांड अमनो तो जों याकारि मान्य हेते डायरेक्ट फंडिंग ना नंगनाय दफ्तर गोबां ना नंगनाय स्वतंत्रता मा तो बुनाय मरक तो चिनी दंनाय न हेते जों खलायने बेले बेलेखिन हामबाय सारनो देवसा हाय एग्जीक्यूटिव मानि तै हाय एमडीसी सं जामानि एग्जीक्यूटिव मान बागिने बेले बेलेखिन हामबाय खुम्पुइ टिभि फाइजों Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham. Silchote Guwahatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga pani ni sep kaham. Rijagi tongo haike khapangni takupe bukuksong kedal jaga pani ni muchungui hai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari BS Borkha pani tema changshari 2.6 km from Ems Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Changshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Te, ISBT by 24 km Guwahati Airport by. Hage khapangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljagi tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 হামবাই কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 치료와 계속 빠타가 불러서 따고 계속 만나 하는 따고 만나 하는 불러서 계속 다시 타가 গ্যাস লাগে হাইদা মুংছো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইয়া নাম তাবুনো থানাই তেতুবি খাইনাই আও অকক সৈন্য তাবুক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার
better availability, better size, a better service. Bharti Gas, Durjanagor, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Unka, Gutomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College of Tabuk, Admission Talang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko shuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknini course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ugnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thaini Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbadi phone number 8974305607 or number Oyang se, sini wa kiasi patah kabelasa. Tahu gas mana mana? Tahu mana mana lah saya gas masih tangkran. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses kerja, nak cengkainya bahasa nanggo, nak cengkuking kaya namo. Tapi menthanai tetui kaya. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo phai sopaikya Bharti Gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, a better service. Bharti Gas, Durjanagor, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamo Tungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Kurs Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisa Nikoma Unka, Gutomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College of Tabuk, Admission Talang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko shuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknini course. MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission ugnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore
Phage tai ta mono nasingi tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Phake Khaksangi Lenglanani Bagai Kaisanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shani Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Sheprok Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number Shashia Bala